Gospodine ministre, u uvodnoj riječi sam govorio teoretski, a sad bih vas dvije stvari pitao onako praktično, a očekujem da ćete mi odgovoriti u završnoj riječi. Prvo, tiče se uvoza starih vozila, dakle Crna Gora je postala groblje automobila. Emisija štetnih gasova, da ne kažemo kolika je, tu se uvoze čak i automobili bez katalizatora. Mislim da je nedopustivo, nisam siguran sad kako je kod nas tačno propis, ali da se uvoze automobili preko 6-7 godina starosti. Druga stvar, tiče se devastacije životne sredine u Bokokotorskom zalivu. Dakle, Bokokotorski zaliv na listi 27 najljepših zaliva svijeta, Boka, nevjesta Jadrana. Znate što se prije nekoliko godina desilo u naseljima Lipci i Kostanjica, opštini Kotor, kad su ogromne količine šuta, kako se radio put Lipci-Nikšić, ubačene u more. Tako je bilo i na lokaciji Kostanjica. Mene interesuje kad će jedan od najljepših zaliva svijeta se vratiti, kad će se to stanje vratiti u prvobitno. To je veoma bitno za Kotor, za Crnu Goru i to mi moramo konačno da sprovedemo. Zahvaljujem.